Pozdrav ljudi, imamo novu vijest sa mog kanala Hase Brat. Odlučio sam da krenemo snimati Minecraft preživljavanje. Ne znam hoće li biti sad to preživljavanje na ostrvu ili kako već. Samo znam da će biti Minecraft preživljavanje i vjerovatno ćemo odužiti tu. Nije sad 10 epizoda i kraj ko uvijek. Odužit ćemo mi to na duže, nakon otprilike na 40-50 epizoda, a u komentarima vi meni predlažite šta bi ja mogao da gradim, pošto ja nemam ideja. Mislio sam da igram sve dok ne priputim sebi seljaka, da napravim village selo malo i da živimo u pustinji. Ako se vama to sviđa ili gdje god hoćemo, pošaljite mi neke seedove za 1.12. To tako da pozdrav. I da, još jedna stvar, možda čak ubacim neki mod. Pozdrav od Hase Brata.